Sinjala dabar tenan jalatu. Sinjala doe. Hai. Dirqama na jalata tuin wallahi dirqama na jalata. Hai. Dirqama ni mani sahaba wana bena sinjalatan. Dirqama na jalata dirqama. Ingkam patoti. Guys korban besar. Okay mani ulbin. Sin be khasin jala dash khalas mat. Dirqama. Ya sunema Syrian basit be kamalan imbe kuri anisim be ko sinjala ban. Halas, aku mah di mic rakabam te gaf samit dan tetti nan les rakabam mimi dan mekam go tage. The big problem guys. Akam go ta. Aku go tu nanti mimi. Na kata kayum badon. Halas, kasir rakabam mesi jadat deh. Karahu mala go ne. An sababan video sira dalage jo chud anam nundi ila warra khaynyati mchahna ni jalat tamna minna jani jalat dan jene. Sinjala da dubani sinjala da halas. Oh rakka video dile yusufte. Les radda lege ture na du sinjala da halas mal. Si qofatu mic raqaba ma. Video kam dile. Tajalati ya bete walati diyeshitu. Rabbi si ajalat walla kana jalatet. Galatu min mal. Amma dinan jalatu. Ya sinjala. Khot me di sinjala dun jainiti. Dedemte agar te nama sinjala tu dabde maiki ni sipsa jala tu khonna si wal jalata. Ay jali filan ora ilaka. Aha, tuin akan jen, tuin tai an sirra kaba mejra kuma de olsente na mantana onne die bikalamati na chapte duga du bajula famma. No, bakwa ta kachapsi bakalaba inno tash takmat. Chachabete. Bakuma ta kasi acap dore bakala mal gotan. Bekata mal wal jala narena beti. Tilka masaba ma kami tilka mana jala tanim. Dugara bibaran tuin iya sinjala da wallahi. Atiyo na jala ta sinjala du sinjere sabu siyum pe ko kami sinjala. Dirqama na jala ta dirqama akkuma maayike ti dirqama na jala te desaniti duga sirra qabame sirra midame dirqama mo sirra midame jiraren. Alhamdulillah baguma rabbi sifide. Amma ndage mi lamni ke TV. Jaralle garaagarummaa qaba si galemi. Qoyan wallahi to waan akkasima dage kana matakatti. Nalleen tufatini ani jechuudha. Gaafa diyo kase sura dalage sanillee namni hedduun ijoolleen teessan ta'u warra baale natti dhufte. Maali ijoollee warra baale hedduu jaalattaa naan jaanii turani. Yaas niin jaaladhan jeen ijoollee baale dhugaa dubbachuuf hedduu takkan jaaladhaa. Fuula dura khiyyaatilee na jaalachuu baannaan fuul boodeen kiyya ijoolluma warra baaleetu mala. Suni si galee si qabdi malee anaa miti waan irraa beekus akka nuun qabu san. Akkuma ati maayik irraa qabamte sanitti nanillee akkasii sirraa miidhame akkuma ati ol seente xonnee dhaattee bakka lama cabee bartu yooyye. Akkamiin na jaalachuu hin deete san na beetee na jaalatte. Dhugaa si jaaladhe wallaahi akkanuma qalbii na fuuteera. Eessarraa ayisa yoomi as. Yoomi asii arraa miti. Anu sudah waktu bisnya barra, yani wal kekam pengenal betul leo kelas sudah ada kelas di sini. Ayo sudah bisa. Anak sudah bisa. Esan. Wah ini mudi nara kabar cuci tasa? Mudi bisa bakat sudah bisa nanti bisa bisa. Nah dubis teh sejalan deh gak kelas wal dubisnya karam dan wal dubis. Oh, itu dubis sobande manggal nama dubis gila mti. Dubis sobande mana bote di bisa di Facebook awal dubis nih. Facebook ada hasil kasih? Nih lah khas tuh jinaso ini. Ayah malu linjen nih mana sana nih cit. Khalas wata kau linjen. Enam dulu dia boleh kau kau linjen nih, itu kenapa? Mali cit ya nuin ama tuh dah kain cit ya serat tiba langsung jalan negara khalas tuin sinjalan dah orang mau betan. Lakin nangka buana Cina suni no. Kijiman office juga nih. I don't like. Tuin ama tinan jalan tuh. Ya sinjalan berarti. Jalan kanan jurus sih, kalau jalan kanan sejamar jalan lagi. Wallahi senjata dulu me. Hai, saya cukup banyak kalau saya. You wanna go off? Angkalas naguma mi damu jira. Sana benda kami jalan kita lagar re malki jalan sejamarat. Hai. Ayo man. Tu ini jawan takkan si mana lagi? Tu ini أبلتي بلتي بالله عليكم هذا راسي رانو
Amma ati yaa tuwiniyyee taayiree kanan ceeni. Tuwiniyyee an ce'ii saaba maqaan kee Tuwiin or Hamza asii galee. Hayyee Hamziyyee. Zalee fiqir. Yaa rabbiin nama jaalattuu fi amma kee kun jaalaa misi galee yuutuu like. Tuwiniyyee wallaahi dhugaa dubbachuuf amma ammaatu onneen akka dhaadhaana jetti bar. Wallaahi siin jaaladha. Wannoo godhu. Afaan kaadhoo kan baay'ee That's that makes sense. Qoy addaamtu waan takkan simaa akka nama takkatti. Ati nan jaalattu sa? Yes. Ani siin jaaladha. Galatoon. Okay, by the way, maal kee jaalatte by the way? Waa hunda khalaas atumaan naatee akka ajaa'ibatti si jaaladhe gaatu miigee maali? Eessa? Dhugaa akka ajaa'iban naataate waa hunda naataate gisee rafe hunda manaa ban si arga bara. Mana ana maal dalagaa barta manaa ban? Ana maal dalagaa barta manaa ban? Tuyin dhugaa rabbi hedduun si jaaladha bartu yeeti nan jaalattu malee. An dhugaa rabbi siin jaaladha khalaas. Odoon sin argin rabbiin kiyya kun nan ajjeesin. Amiin. Amma ana maal dalagu manaa ban agartaati? Siin jaaladha waa si jaaladhuufi. Maali? Afaaramoo kee kun. Ana maal hojjetu faana agartaa sin jeer? Sii maal hojjetu waa takka hojjetu hin jirtu nama takka akkanumatti irraa qabaman gaa khalaas irraa qabame si jaaladhe. Miskiin olla. Maaban nama jaaladhu qaba dhiifama ishee. Tuwiniyyee khalaas adda dhiirti takkaawu dhalaa taatu fakkatti ilaalee beekaam atilleen akkanumas ilaaleetiin naaf taate dhugaa siin jaaladha khalaas. Dirqama sirraa qabamuu hin danda'u. Nama jaaladhuun beekaa miti. Jaalalamaan beetu khalaasati jaalalamaan beetu namaaf hin beetu. Obboleetti nama jaaladhuun beekaa miti. Eenyu jaalatta? Yaa nama jaaladhu qaba. Namni ati jaalattu san si dhiisee jira nama biraa jaalataan hin beekaa. Kan bakka asan jechuudha bira dhaqiitii Hamzaa dhiistee jirtaa jedhii gaafadhu. Nin beekaa maaliif nin beekaa namni ati jaalatu sanii. Anama nama jaaladhu qaba nan cinqin ishee. Tuyin taa'een siin jaaladha taa'ee waadaan jiginaan siin jaaladha lubbuun si dhabaa. Lubbuu ta'e kanatti hin baasin. Ishee aan nama jaaladhu. Yaa tuyin taa'ee du'ee sitti gaafatamta namni kun oduma ciisuu du'ee eegale. No rabbi yoo jite jannata si haa kennu naaf sirre. Jetteeree amma. Yaa ishee yeroo gaarii qaba. Akkaan miidhamu ni beektaa? Miidhaa wayitiyyuu hin jiru miidhamini. Rabbi si miidhin. Yaa tuyin. Rabbi si Dhugaa kana durallee hedduun si jaaladha hedduttiin qannasee dhiise malee oduma si jaaladhu oduma si jala mararumu khalaas ni jiraame xiqqoo if qannasee namni kun naafillee beekne maaliif maraadhaa jeetiin biraa dhiise ture. Kun alhamdulillah arra rabbiin keenya waliin nu fide wal agarree hojiinillee haasoo jirra. Inshallah na jaalachuu baattullee an siin jaaladha. Zajaa rabbi si haa kafalu okay? Zajaa numara rabbi haa kafalu jedhi. However. Khalaas. Zajaa rabbi si haa kafalu. Antana durallee ni hirumne durumaas ni qaba xiqqoodha atillee bareedaa kana rabbi waliif nu haqoo doona jaalatti. Namas jaalatti kennu durumaa ta'e. Adeemaa na jaalattu. Yaasi libbii geessitee yerootu bakka. Ishee. Yaa boota yaa Hamzaa hiyya taa'e. Hamzaa hiyya taa'e siin jaaladha. Yoo fajjesu taate an harka keessaan qabu gaayis. I'm telling you. Siin jaaladhu ittee maantana. Bakka yeroo biraa wal agarree amma isaan baasin si. Barsilaan kaameeraa firra kaayaniin bareedaan. Isin bar dhiirtotu nama haqa isinitti muufeetani. Hani kee kamaali? Na jaaladhu ree amma tinaaf ishii wal jaalataa tuni.